MP election kedua po. Lapen niliyong si election idea po kilo kan. Claim pakrang change dia bang autonomous state kapelong akam. Lapen long व्यक्ति claim amaksi asai si prek yekti itu mana. Lapen kathar link sih kan. APHLC के हक चेंज हो 1960 पेन का के सेंग या ठीक है हिल स्टेट के लोंगिया फंडी सी का बंसो APHLC के सेंग लसी APHLC बोलो करते ऑटोनोमस स्टेट नॉन बनके हिल स्टेट वन को डालते ना नॉन ऑटोनोमस स्टेट बाय ऑटोनोमस हिल स्टेट बोले कुछ का चौक होना इंडिया करते आते मां लग आसाम हिल्स एरिया के हो Kathar links adalah 244A, Article 244A ateng pen. Autonomous state ke longya pancing ke claim back all of pen long back ni. MP election liga hai lokul kante ne liga laba 6 schedule ko pangta dapat angdeng pihini angdeng so proxy pen aron election ka pedua aron dapat voter list ka silam aron lake silam back ko lagi. Itum lingkan proxy ba afran isi tribal unity a procession elitum selam lo half kilometer open dak go dituan ekeng na sibang arona ting pen kiche to menan ke council voter list pen ke than ekto lai lo kan ye cheng la pen ke account la son senang claim fit lo la pen elitum paragraph 2 subparagraph 7 6 schedule ateng pen council election ka pedu la pen voter list ka salam aron selam nahi pula themala bangso aron selam lete elitum ke chairman na thanune deji kolom chair se santur man da ke thanda pole meji gali lage aprana bang aron selam de na det kachari pulate aron pe si chari la potsi labang so aron selam ekna lang non kedam tang non kedobom sarkar atunge BJP atunge alang litum ka selam le det ji apansi ka bori lasi allota aron selam lo posipu ko anu ne selam ni tum thek dunong le eta latum article 163 pen constitution of India teng bensi lo rom lage ilitum council dum kam gali lage council dum ge lage Andeng pi ingkoi BA pudo 6 schedule lo halateng men si lo nangi halateng men lo pulan te lake Assam government lo lege lo nangi gali lake sidha king set ha governor lo si gelo nangi la pen la Bijoy Hansaria ta elitum manang than de kang lo governor han lo no prerogative power do amen thanga ningke hanga teng men claim nai ku chief minister ban kaching kidam nai akam me la penjong si claim glede bulete supreme court high court sita dam nai ku tai yu manang ku dekang et lo la pen ni tum na chini lo la si non election lega high lo MP election lega high lo kulo tante ne lige la ba 6 schedule ko pangta la pen angdeng pihini angdeng so troxy pen aron election ka pedua aron la pen voter list ka selam aron la ke selam dek ko lagi